Nā hakoa ko tōna ko tahirau ki te 2,000 tāra te utu ki ngā kapa hakoahi Tereiria. Kia whakawhiti mai rātou i te moana tā pokopoko a tā whaki kiko nei mo te matatini. Hei tā rātou he nui ake ngā hua kāputa i te māharahara ki te utu. E toru ngā kapa wāhi Tereiria e haratau ana i tēnei wā tonu nei. Kia pakari ai rātou ki te whakawhiti mai ki te mura o te ahi ki te matatini. I mauake ia mātou te kapa o te hau tawhiti no te rohe o te tai koura. Te reo waiata mai tawhiti kei te whenua moi a i te tai koura e whakaharatau ana mō te matatini. Nui ngā rerekētanga, engari kiko nei kei te whanake haere te kapa haka. Kua huake ko ngā kaupapa tamariki nunui nei. Anō hoki kei te whakatū mātou i a mātou ake whakataetai. Hei tuāpapa mō ngā tamariki kia whanake ki roto i tēnei mea te kapa haka. I timata te rōpū i te tau 2018, hei tautoko i te marama puoro o Aotearoa. Ka whakatū i te tehi whakataetai Super 12 ki konei. Ki reira mātou whakaro ai, ka whakakaukau i tētahi rōpū, kia uru atu mātou ki tērā o ngā whakataetai. Ara, kua haere tonu ngā mahi mai taua wā tonu tainoa ki tēnei o ngā rā. E toru ngā rōpū no te whenua moi a ka haere ki te matatini, a rā ngā taiata me ngā wero mō ngēnei rōpū. Ko te pūtea i wainga i te kotahirau mano ki te 2,000 tāra kia rere atu ki Aotearoa. It is quite difficult. At the end of the day, we are not New Zealand taxpayers, so we have to come up with all this money ourselves. We have big events, fundraisers, barbecues te mea te mea. Engari, ara noa atu ngā painga, he kura wānanga mō ngā kaihaka. I uru mai au ki tēnei kapa i te mea he wāhi āhuru tēnei moku. It's a place where I can just be myself, I can be Māori. I whakarite mai he wānanga mo te tiriti o Waitangi. We just wanted to play our part from here. We can't be back home physically, so any way that we can, koina te whāinga mo te kapa. Mō taku whānau te take, mō taku whenua, me aku i ramutu e haere ake nei. Te hau tawhiti kapa haka, o taka maipi atu i te tai koura, te karere.